dobra je stvar u današnje vrijeme što muzika je dostupna svima. Svako može naučiti programirati i svako se može izraziti. To je dobro, jer onda neki talent dobije priliku. Druga strana medalje je da puno netalenata nas maltretira sa svojom muzikom. Znaš, i onda je to, znaš, ljudima je puna kapa. Malo se sve brzo mijenja, ali kad ogoliš stvari, i dalje su najveće zvijezde jednostavni popjevači. Ed Sheeran. Dečko koji ima gitaricu i pjeva odlične melodije na jedan loop koji napravi, to Coldplay. Konkretno idem na Coldplay u Budimpeštu. Uzeo sam 2 dana slovo, uspio sam 2 dana slobodno uzeti. Koliko je kartice? 300-400 evra? Karta je, uspjeli smo naći kartu za 350 evra. Tak, 5 put. Sad zamisli, prodaju 50.000 karata. Da. To je biznis. Da.